Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Ko gori ke u hufama I he talamalo I whanua ka o mai ngahi talawhatapu ko tope. O ku whaafatapu a tau pa me hin kai a tā mo e whainga maari e koe ni. Ke whahoko toa e tau polokalama koe whatwhanua fo au ki he weekend. Ai e uma e whainga maari e I he pongpongin ke whahoko toa e tau polokalama. Pea ko watu e tatalere, mo tatalere loto mawhana ke tiki motor ko tope. O ku moukau mai I he polokalama I he pongpongin. Ko iloi pena e ma sete polokalama ke ane fiaf. Ka koe ngana e whetoa ke mataimi koe a ki he riri taimi. Ka koe pongpongin I o ku ma e whainga maari e minister pe mi kore. Ea ma whakahoko atua I tau polokalama koe I ahoni. Pe mo e whakawanga pe ku wonga lere e polokalama ka teki moto. Iha pe tu pe palawa o whanongoa mai ai. E tau polokalama. Koe ne tu koe ko whiwhia whoki o tatai lerei ai minister Paulo a Piven Piukala pe me I kore malo e tau mao e pongpongin Piven
Ya malo ngau me hena ko mo fe ha ke go ke Korea i hon pe mo ke pong pong ya bito ka ku mo fe ha ke fe dona. Ko ia malo be solo ya malo e mau fe mari. Ko le te pe ho fa nga te pe fa tapu. Ko ia ko fitu pong pong ni i Korea na. Fe toka ke ta tai mia ne fi o pe au ia. He fe toka ke tai mi ta ko tai ko o puna mai au ni sia ina ki Korea ni. Ko Amana ko fo tu pe ko to ke ko nyoko ko very peaceful au pit. O i fi mari o fi au pit ku ki afe mai go ni. O si mai ke ko tai ne ko no ko to nga ko i Korea ni. E fala te tala no mo ya ni. Ene experience he ako i he fonwan he. Ako ia sol ko tataki mai pe ka to ki i lave to i pe he folau na fai me ki sei na ba mo na me ke be ko na ko ne to ko sa ke taki kamata mai mo i he folau ko na ke fa ki sei na ko se fo be he laita o ku ma laita ku ma he folau ma wa kai fo ki ai ku ke lulu me robot ai pero que lo penamo tala no me roboti pena po ha kamo to lulu pena mo ke tau la ki pe lulu mo ia ku te fo ke a o mai me ko ki tong ka ko ti mahalo ko folau ko ni ku mahu inga ko ha tunga ku ai folau ko ni ko ha e makatunga na ke folau ai ki sei na ko fra fe ni ai ko ha ne aunga ki tonga ai folau ko na ke fa hoko o ke lulu ai me roboti ko ni sei na ko ia sol na me foi então fa tara no gay ai que tau ai puria a mui me ki tau tolo na kai fu que o na rock fa fi ma sei na pena que tali que o kau mai que folau go na ku fia ngau que o folau que katoanga ko a Papua New Guinea que muy folau e Peninsula na hoko mo ia he wike kosi pena wanga o whakafoke folau ko foke me osko go e whatahala na whai he pasiki he cyber security to e fitu taku mai ambastoa ko mai ke ma to ki whata o ne whamantara me pe mahu inga ke ukau mai ke he whataha kone kau minista polisi. Kau minista ko ai pasiki. Ka koe whakataha ia koe whakataha mei ka toa pe ai ngai whanua whakataha. Europe, Asia o Afrika. I he mahu inga kone ai public security. Pena kutoki i pena kaya ku mahino taha ki he mea. Ke na tula me nau go oi whatanga. Ka koe taimoi nau toki hawa o aten he raki aho. Na ku hanga whatoka ngai hono mahu inga. He ko hono mo ni koe fufo i dimensions, koe fufo i space koe o tala noa ia e public security. O kulahi hono ngahi. Atakai he ko tala no ko ke security e ta fa ke tau secure meha o kulahi hono ngahi pore ona tamata pe me he tala no ai mai ai transnational crime ai ngahi hia fa fonua
koe drug trafficking, koe money laundering, koe cybercrime. Ai alo ai pe wa ke ngai dimension ke ka koe ai koe tai mo tala no ia I whakau go ia. Koe nau whe mauai. Koe tai mo tau tanoa security ai pa tau tanoa kau police pe tau to. Law enforcement. Ai o hanga o pick up ai ai kehe koe ai mau ngai whonua lalahi. Mai mau ngai whonua aiki. Koe mahari e. Nā ke mantui na. Nā ko alu ki he whakataha koe ai COP 29. Tala noa I koe climate change. Pena wanga whatonga ia e foi mauhala he organisa he. O nau tano mai nau tōria he climate change. O hangi koe responsibility e taha ko toa pehe la alo mamani. Pau whenga whukauia ki o hanga whamawai hai o kui kai. Ko tau tolu koe Pasifiki ma ngai whanua iki. O kui kai ki aha tau ka kunga taha ki he mea gona hoko. I he global warming. Ko ngai whanua be whanua. Whe kone e mautoi o mai kone whataha kone. Ko hanga whatoa ngai. O kei mao be whai mau hala te tau. Pau hanga rewa o whenga ki o hanga furihe. Nei o mai whoke ai whenga maari e ke mau hanga submitange ai ngahi rea I he tōpiki. Pene o se ave ai rea e o mai be mei. Te kege maua o mai keni. O whetang wena usia ko he whataha. O ngoi au o irrelevant I rea e nei. O se ai he ko no he ngahe. Rea tatau pe ko mehe rock whanua. O bago foi rea katoa e wanoa. Nau rea behe foi subsect tatau pe. He security. Mono ngahi pore. Security mono ngahi pore. O te mwena au ka mautoro kone Pasifiki. O ngoi au ia o irrelevant ia ke mauto e tala noa he mea ko ia. O ka mea kone mea. Kata koe kau se aina ko tangi. E kai ke lava ke mama tala noa kung fu I mua ia Bruce Lee. E kai ke lava ke mama tala noa cyber security. Mangai I complication de security I mua I se aina. Pawa fe ile ma uia whatala noa uia he mea tau e foi atakai de tau o climate change. Ko tang. Ko matso atako e climate change pe e tu ugo position nga whanua Pasifiki. Wheka wak mo dimension so ni. He koe tala noa koe ke security. Cyber security. Tala noa koe ke cyber crime. Koe organized crime. Koe u mea muri ka atoa ia. Koe u external factor ia. Koe ke hoko. Koe ke whai ia. Koe ke whai ia he Pasifiki. We are not a creator of all those things. Koe tau torea koe recipient pe. O ngai teknologia koe ni mono ngai threats, mono ngai risk. Hala ke ha tau te kākunga. Ka koe mea ka atoa pe koe oange pe me. Se ai nani mo Amerika mo ngai whanua. O kona moni ku fia ko he kulava sio. Pa uhinga lelei tai mo te whatala noa ke kau. Tokoni au pito ku involved ko he mantui na ku hau ki Hong Kong he mea ai artificial intelligence and digital space. Pe o alu ki fisi pe mai business ka lau ni he mea ko cyber security Pasifiki. Ko e whakataha ko ni ko whakataha ni kau minister policy. Mo kau commissioner policy. Ke nau tala noa e mea security mo law enforcement. Kau ko
ki he o mai kau commissioner policy ma kau minister policy o tala noa e foi dimension o ku beyond their experience ko ke ko advantage ko he sio he involved mai he mea ko ni ne ngo ko ha policia ka ko mea ko tala noa I ko organized crime money laundering ko cyber crime me ko ta no me na to he me ko mahino ia ai ko lava le va articulate ko no mo ni ko fata ko ne fai ko cyber security ko information ko available me IMF behind he hongo economic mo ko mafi ko cyber crime ai ko fa matala o ku he ko America ku he tol no trillion now economica ko se ai na ku he wanoa ko fika tolu ko he powerhouse ko cyber crime o ke hon fulu trillion ya sai ko issue le vai mandu ko tau mo fa ta ko ni fenga we ake nga fonua ki he malu global public security Bego ko hango ko o emphasize ko he fata ko ni neongo maalunga ai power ai economic power a America ba mo siaina ka na lava na defeat ai powerhouse fica tolo ko feu ko na hango hake ke hanga o qualify aki ko ai whakaukau ko powerhouse ko ni sa network it's a network of men they go beyond borders o kai na ilo na to whangatangata ko Amerika ko Australia ko Tonga ko Fiji sai ko uhi ko network of criminal institutions and individuals we can only fight them through goodwills ai go ngahi NPH ko pau o ko nau hanga fa malo ia asia ina he ko fica fine ai ko fata fica fine ni ka minister Pacific ka ko fica ua beni ai fata fa lu fu ko ni he platform ai United Nation ai ko articulation ko he si o ke me ko foko ke ma ui pe ai economic superpower ko ni ai criminal cyber crime o ko fekau ne o mai ka o ku feila our current security institutions ai ko ngahi fotu for security o taulo tonga fononga moia he foi mamani he foi ta ni manoa ko si ko whakamao bo they have failed us ko winga ko mau inga intervention na si aina o kolo e whainga whakatahaanga ko ni ke kamata no tala no ai he ko tu ko e tau tu for cyber security Neongo e malo whakapanga me malo whakateknolosia Amerika pa mo siaina.
na kei wana polo pe na waia ke foi tui kai ke ha na fuka na tolu kai ka hafonu ai a wega e ne pehere ba mau inga ke na hanga faivia ka to na fonua he ko nga os ule infrastructure ya ke polo connect the whole world is already connected interconnected mamania he faipa hete ai he ne pehere ba wana polo au pito foi mamania ki he foi powerhouse ka tolu wai wana polo au pito Pako taha ko o whatu tāmak o mea koe ni. He koe mea o whaia he kau hackers koe ni pe koe kau saipa criminals koe ni. Koe whasio sio pe ki foi matapā vai e ta. One single vulnerability. Ke nau hang, ke nau access ai o whai kātoa ai o I hene pehe mahu inga leo ke nau sio mai ka tau tolu. Hange pe ko nau sio mai he climate change. O climate change o ko ia tau contribution e tahe mau ko global public security ko ia tau contribution e tahe I he mau ko ai mau inga leo ke nau sio mai ka tau tolu o whakaivia compensation ai ko climate mitigations mo compensation ai tau to e koanga o treaty fine ki hange ko cyber space cyber crime dimensions ke nau sio mai ka tau tolu he ko hono moni e sio siki e taingo tau ta no ai he infrastructure whaka connectivity pe mai whaka security e ne pehe mahuinga ke liriu e mindset ngai fonua ai ko America mo e nau toko nia mai tau ngahi law enforcement ni tamai ngahi cyber security infrastructures he neo ko foi me na mari ai neo ko whakataine kau polisi law enforcement ai no foi for mamafa ka ko me ago ke na hanga ai ko na tol ke na hanga o malui me ago ke na malui ko foi special beyond their experience ai ko fatonga ko hanga ko ka minista ko pasiki ai pe na mahaki o mai ke fata mo na mai fu na tone ai ko fata no na fo mai police commissioner police now ke ta no pe na tol he physical dimension not digital dimension ke ta no pe na to ke kai hapuaka ko big pocket ai ko law enforcement yo fai ta no he level ka ko si ke fai hia o si ke fai hia mamani o me he foi physical world ki he digital world ai he ne pehe vai mau inga ke toi ki hiki hake ai le volo ya ko o tala noa I he dimension ko o potunga polisi potunga law enforcement ni ke hiki me le volo tala noa puke mai ka ko na he ko si so ko si ko foi konga ya ga mo ngai me bo o area ke police community policing os kamata ke ko training ke tau fai da do ke tau train tau ka lo ka policy mo law enforcer ke foi dimension go nyo money laundering ko cyber crime ko organized crime kano da do he ngai space ko ya ai ko ngo yo ko fe mari solo he ko alma be ke ngai fata ha ko fe ke lava mai no me ko he mamani ko nga ka taula he tau fononga fra mamani la to ko fe abito he ko ka mai he me ko ni fe abito me ko mai no
he koe ki tā koe na koe hanga koe roboti mai mea. Koe teknolosia fo o ia o hanga e siaina o employ pe deploy ki ke tokoni ki he ngahi ono malu e. Drone foki ne ka matak beko mea vainga. Tai mini ko ngahi drone dia. Na lawa na toria o tau pehe ki mua ku o hofi ha foi saiti au gaha. Ha kautila trucks. Rak ale drone ya o ne position mai u mea goia. Ke ne inform mai kau polisi ke mea go te na o fai. Kau ai blindly walking ke ngai fu very risky. Mali au pita no. Koe mo ngai teknolosia keke. Me kona ko koe na mau ala te ko vai roboti. O lai pe mo he fanguri roboti. Ayo ko ke ne hanga remove risk ke mo re ha mo ui na ngau e greva machine mo intelligence. Kau ia me ko na mali ia. Koe na mau tō mai ki Shanghai. O mau heka rewa he kilomita tolu koe pe awa. Ai koe lere ako koe ai. Me ai foi hoa wha mau travel inland ke he city gon na whae whataha. Koe me koe na hanga whatonga i koe hanga whoke te aluke ngahi whanua lalai pe. Koe in between city. Koe foi waha ai ako koe foi lere koe au wai whee whanki i nofoanga whakakolo ke masiwe siwa pe. Eku oho vare ko koe foi hoa wha. Ai koe hoa wha kaka pati te lere mea lere ma koe anga wha hoa tahono. Al mama a koe me Shanghai ke wheitu koe. Peko foi waha a koe a foi highway koe a. E te sio pekita hange develop pea, hange pea ko expand pea a Shanghai a au ke i wheitu. Ka uhinga lele i gau he na kula kawa he whataha whare alea he wafi watolu. Peko whehu i ko he kai mo na persene siaina. Ai na wanga ko o improve a urbanization. Ai tokolahi ko ai urban area he rural area. Peko whehu i ko na o hako ai pe wanga whewe na wanga hentolo ai migration ai kakai me he rural area ke urban area. Tokolahi ange ai urban area he rural. Peko tarien ai whai koe hi siaina na umare ai. O koe ke migrate kakai ia. Na hanga na tolo ave urban ki he rural. Ai ko development tau pe hange ko tau pe tau te watch fa ko ni hanga ko tonga. O tonga ko nuka lofa ngonofo pe. Ai kaureva ai lau ia kamata pe ia me to fo a fire dwai lau ia o mai mi uta. Ai ko rural ia. Ka urban mai pe a have lu fanga o mai ki lo nuka lofa. Ko me wana o fai sia ina ko na hamba to develop or expand ai whakalaka i whanua. Ke kau mai mo veitongo ia o lo mai viti mo hofoa mo puke mo mea. He area o tikrea ko nuka lofa. Ai ulau le vai ko urban area. Ai ko kusio ko mali ko kusio. Mau whanonga hoa wha. Ai kusio ko develop e whanua. Pea moe o mea koe na kusio koe he kuanga whatonga i. Me he rocky whaitu koe na mautohi whai. This is what it's very prevailing he kusio. Intelligence. Intelligence. Pero artificial intelligence, pero haho no whainga robotic intelligence, pero haho no whainga fotutu. But ko mea pe ko lava sira ko intelligence. Oko sio oku malava ke tau transform
neo ngoi masive siva ai Pasifiki e Malawa he ko tala no ko ni solo he nau ki interested i he hiwa ngo full tupu i Singapore na ka o he ki scholarship ai komniweli ki Singapore he foi mahina tolu ko e fellowship training pe ia i he elia ko ni e ngai fare ngawe mono ngawe ke computer mo roboti ke na fralere ngawe na kwao pana interest ai ko historia ko o historia ko Singapore na toki kawa taina pe toki ko ngata ia ko e nau te involved he me ko tau he tahiwa anonima me tahiwa anonima pe ke tahiwa hiwa noa ai ko pau ala ko ke o si kawa a Singapore ya he area ai ngahi economic superpower na o vale apito he kuilo me tunga ai ko tahiwa anonima tunga a Singapore na whakaawhang na toritonga ko anga ia whakatonea na nofo kakai na min majority o nofo squatted pe lava pe Singapore transform taha mena na ko ngahi i na whalave fokene ta wha programa mea e ua na ngawe ke taki ko ni ko ne whinga ke stabilize nofo kakai ua anti-corrupt government whakalere whanua ke pure i lere neongo e o mai e te mokala te wesi te o accuse taki ko ni whakatiki tato ko ne push pe ki une pe I know Singapore better than you are na ni hangare vai o fotu o party ke hake fofonga kakai people says ai ko no o whakakaukau he kwao ko ni o sio i siaina me tau siaina me nei toki whamabo ma siaina e tahiwa valnoape only less than 50 years ago me ia ina ko whamatala ko ampastua siaina ko itonga ko avalisi ko income tangata siaina tangata ngawe siaina ko i tahiwa valngofulu tola hangofulu Amerika he ta whakahoa ke ahon me whaitau peni ni mano ko te hifo mai koni i Korea ni e solo me atatau ko whakaeke ko ke tahine he maho hopope tamai ko tahine ko no lelei ko o ni oku ko ngau e pureanga ki lelei e kakai ta off fare vai kakai honau fonua ko so ko tano independent ben anga ko ne experience ko ni ta ni mai ne ako ko he ko membe ko hanga fatonga i he si o ko ngai fonua ko ni bon now transformations tano ben ki he me ko foi idea pe con intelligence aí ko te sio he me nga to pe structure ota mo me ko hinga li o wano hi aí ki awe solo ko frama popo ko he ki foi folau mai ko ni hange ka te au ko whakama popo ben mo e ku ngau fabrikare mai me he foi te me gon go huai o ngoi o ko toki o ngoi o ko i he positions ke uki ke uki malolo ai he uhinga ko ni talbe ku badanga ko fatonga kamata pe falele aturi huma po ala te nei kai pe ke ha me ke pe ke na ulava puke holo au
o a o pe ke hu kabineti hu pe ko kabineti o pe peteu pe pisita peteu alu hala fai mo fo peteu alu hala fai kata fono ngai ona moni ngai pe au mo ngai ta o hala fono na ke no fa o fakau ke pe au fakau pe ke me ko tau mo ke ma mo pe he o turi pe he turi pe he a ben ke tai kabineti o ke fai pe la we turi kako xio e mali e go e fa da no go e visi por he e mali ia go me go ki au ko to i vila yang he foi fola mai go ne ongo nai kai ke u amanaki pe te palani ka ko ne hoko go ko fala go coincidence how God wants to remain anonymous e ko ngo i go e mahu inga ai na e pau ke wa ka we fola go ni ko pe ko tumo ni o e ku Katim haki i tropo pe ai internet i ke loto ni pe ai minister ka ko ki tropo pe ai neti o ku hinga ki mate mai ai ai whamatala ko ne whai ka koe mahu inga ia o e whakataha koni na e lava tuki ai pata mo whatonga i koe i whehu petaha ku awe ki ai i he whataha ke lava ke tau sio ai i he kano kato koia o e whakataha na e wholau ki ai pia mono aonga koia ki tonga ka koe ka ku malawa ai minister minite whani mako ni ke ni hanga o whamatala i he whakataha mo ngahi atakai koe whakataha mo ne ngahi whialawe i koe ai whakataha ke ngahi whanua Pasifiki da whitu katau tolu koe tonga peka ki ngatai i he ne whialawe i koe ia ka ku te kamata a o mai ni whamatala ki he highlight i koe ia e ne ngau e whakapolitikare i he mahina walu koe ni o kune i he kabineti ai pia mo ina i he wharearea ai ke konga o ku mahu inga ko whatonga i ku mahu inga ke whaihana whatonga i ai konga koe kune tala mai koe i he osi koe ne whataha o ku whawhiawhia ki ai ina i he whataha pia i he tainimi i he ne siwa tu koe ki he whiri wharearea ku very peaceful o pito ne whakaukau ki ai i he ne whakaukau mai ke ngā ue kua lava whahoko pia mo nau hanga koe ki ai. Ka ko tiko konga ia te tau unu ki ai ka ene te hu mai koe ki loto te tau unu ke konga koe ia ki he ne hanga tu koe ia ke whiriwhare area i he koe ngahi ngā ue ni kune os whamatala mai mai aonga o e ngai whakataha koe ni ka tau sio ki he konga koe ki he whiri. Piveni kua ngā tupe? we na motu ai Iyo, mai o wale pe ki motu mai mea. Koe loko ki tropo pe ne timi hena pe aku. Ako ni ke to online, o ta ke online pe. Ai ako seo foki koe hange ka whamatala ko ke au mai, na au ki i highlight pe ngahi point ko na ke hanga au mai ke kau whanongo. Ai nai whake ko ngai na ke whamatala pe he i he o ke fia foki he whakatau ke whakataha koe ni. E ko hanga whakataha koe ni o highlight ke te koe ai ngā ue ko ke whai i he kabineti he mahina walu koe ni. Pe he whake ngai ngā ue whawhare area ko ke whahoko. Pe ko ke very peaceful o pito
I ho sio atu ko ia ki he teu ko ngai ko loto ke ka pau ku te ame ke loto ke whakakato I he whataha ko ke whai ka ko ka pakete ki hoku mo ke tuunga ko ia o apply mai o mea koe ni o hange koe ko lau ku ke very peaceful obito I he ngahi whataha koe ni ke whahoko mo ngā ue koe ni ko lava fe ho ia ki he teu atu a ko foku pe ki tonga ko o ka topa ia pe a whaere wa tau whiti whare rea a ua noa fe hanga ho wakai ki ai I he tuunga ko ke iai ho ngā ue Ko e sol. Mahalo ko mau be me ko. Pata no me. Ko ia. Na e kau fo ke fata no ke kau ko potu ia public security. Ke nau tokoni mai ki he ponga polisia tonga I he ngahi I dimensions whaka intelligence Koi e koe e solo e palpare o hape ke ahoni tau ke o mai pe ngai whono e pasiki o tala noa mai ke langa e polisi he kuota langa langa ki au koe me ai koe ki he ke foi dimension ko o intelligence intellectual approach ke o mea ko ni he koe tau mata vai ia he koe money laundry koe ngahi cybercrime o faia he foi dimension ia koe ke physical Koi Ayo. Pibene ke iong o dobe Ko sio Koi ni guongo mai ko ngahi whenga aki koe ma ngai development partner hange ko New Zealand Australia ke now put in place infrastructure mo ko fasiki kia he anga I be now ho mai be mo technology ko ya to he ko me na o me Bibene o ko tui mahalo ki toto tropo e neti fe ke tamate I ke maraka ke kilere ongo mai pe mo ka take be he ki toto tropo mai neti minister o ku I Korea fo ke dai ni Viven te ke ki tamati ange ke maraka ta ki lele a re o mai pe nga ke he ku la he toto tropo mai pe neti ko ngo hu ha ke ki wifi ko hotel e ko na kamata to pe o ki foi sim card manu na ta no ki foi sim card na ma he friend o ku roaming ko ne to tong pe ko nga ke ne to gon be ke nga we ka malo ku wifi ia men ne to ko ni ka gon go hu ha ke be ki wifi malo he abito en tu ko ni ko na ku on le mai koi kana ta nga ta ko se ana ke tala no be foki ki he ngahi approach ko me ngahi fangi fonua pasifiki ka minister tau ki o atu pe ki ngahi fonua la la hio ko le physical help pe ka ki tau nga un ke intelligent ko ia
Ko no moni fo ko ke puri ha me misiaina ko sio ko ke pena tokanga mai ko no moni ko neongo e tau no fa to he tau ngai fo no mai claiming of sovereignty ko ango mahino go au foi cyberspace ko ni foi digital space ko ni tau wana pola pita tolia he kau ni me na umare he ko tai mena mau tina fo au sia e nau fia mo nau tokanga mai ko ai ma pa ko me go na nau to hanga fa mama fa mai ka ai whakalere koe pure anga koe o seina. E nau tala noa mai koe mahu inga koe anti-corrupt government. Mahu inga koe ke ua iaha record ai kau government officials. He ngahi he drugs, he money laundering. O hovare apu tau he nau whatano ai mahino ka te au ia. Ai nau mahu inga ia ke whakalakalaka i hake. He kona moni upeheni, ko ango i whakakau. They could easily advise ai whanua gu nau whenga wea ki motokoni ki ke umea koe. Kau hange koe ke nau where lawe hanga tonu. Ki he corruption ni, ki he drugs trafficking i moe umea. Hange koe ke nau where lawe hanga tonu. Ka koe nau hango o advice au i he mea koe whakalere ake whanuan. Ai mahu inga koe ke kau whakafofonga whare area. Kau whakafofonga he pureanga. Ke oa te nau corrupt. Ai koe foi senda ia mau conversation ia he whiawhi koe ia. Pa mau tuk mātuk mai koe ne nau mahu inga ia. Mai nau sea mai be nau whiawhia. Nau wako mea lahi he mau whata. Pea o kou very peaceful way he now stand ready ke toko ni mai. I he foi dimension koe o intelligence, o training i ngā ngai mea pehe. O ku nau fu veke api. Pea kou amanaki ke o whakatala noa lahi ke high commissioner. I mean ke he ambassador. Pa hane pe ko tau osi ko si o ko stai tau grow out me for mindset o west versus east ke hange wai va for powerhouse me west te pe me ngai fonua esia ki au ku osi ui mai ai ko ngania ke kamata ke nau ngau ko hano hinga sol he ko fed powerhouse economic powerhouse o ko ha fonua ia wa ga no fukana do fortalece nau whahoko na tolu mea goni. Ka koe ke whemau ke nau porteki na tolu ha matapa e te au. Foi matapa be taha whemau ke nau ateki. Only one single vulnerability. Iha whahinga whanua be mana whahinga system. They can navigate through. Pea kono o whakatu tāmaki a koe ke tau tai tokanga. He te tau hanga tau tolu e tau pehe o ko Amerika versus Siaina. Tau hanga tau tolu ai mo o kai tahan so whatonga i koe fufoi evil, do fufoi criminal network a koe ni. They have no respect to any borders, to any sovereignty. He una operate underground na to. O hake ai koe whakakau koe nina o so hake peheta whapua tānoa. E ku kore koe ki he TCC pa mo TCCL. Ai mahu inga ke whai na kamata ngāue collaborations and cooperations. Ke na whengaue aki. He kui kai ko naue, koe na tuu, ne tuu ko he context ko communication ni tonga. Na whakakaukau nao ko naua ko competitor nao. Na whiau auhi. Kau koe nao whatonga e huhu mai a Staringi. Huhu mai Staringi au penetrate pe au ke mainland. Ai koe Staringi fong tau pe, toka alat pe ke au ta ailani. Whitu ko koe. Ko osi tō tangu te Staringi i he fu, e na fu majority e nau kau customer. Ai hene pe lewa.
Ka pau he kai ke na whengau e aki. E tamte i naua staringi. Kai toi ke Amerika tamo China. Ka pau he kai ke na lava paine a network of nations of goodwills. Ke nau set up hangahi security measures. I he foi levolo ko ni digital space. E hanga he fet superpower ko ni. O tamte ka doa mama. Mahal ko ni wol o taia. We don't know. Ka kiau. Kai fo ke hanga he kau law enforcement ni ko ni mo ka police ko ni o fato nga e fu foi dimension ko. Fego ka kono tokon fo kia ka ko nga he na ku ka wa nga I fata ko o mai e data o lava ya uia o articulate ia he foi space ko. O fia pia ko sio. Ka hange ko glau ko tokyo ngo en ko fie mali. Te foki ko ni a pongpongi. O fok pe ko ya o te ke fili. O ko si mahino ka te au e mea ke u fai he o se fili. O kwa ke ho ha au ke fili e solo. Kona moni o hange fili ka au e sio ko ni he mea ka ni ulahi fai ngau toki mai ka au. Tola he kau candidate ho vahenga toni ke te ko dan. Ko lawa Mohamed Ali Pehen. O kai ke utoka ala ta tisai te sembioni I he loto ringi. O tisai te au he Jimmy. Ai ko huinga ko Mohamed Ali. Ko ene sembioni I he ngau e fai he Jimmy. O kai ko ne toki hu mai ke ringi he taimi ke feini. Ai a ki au ia mo sio solo. O sai au ku famasi no he Jimmy. Ko uia ke ringi ko tisai te he Jimmy. Ko hai ai ngau na ke fai. Pa ba na ke famasi no le lei. I he Jimmy. Ko I ho ha ko ho hu ke ringi. Ai a ko ya ka sio ai ka ko ka hange ko glausol. Talu pe ta programa ta mo ku o ngoi pe ko restless. O ngoi pe o kai ke tangutu fie mali ho loto mo atamai. Ke he au pito me ko ngo ko ni. Ke au hanga he foi trip ko ni ko highlight ni ko ngawe ko appreciate au pito ai persist ai ambasto ake hau. He kapal ne kai ke hau. E kei fihi pe whakaukau e pe ko whega directions o toton ke alu ke ai whanua. You know, o put structure in order. Misi solo ka o no fo pe whakatum pe malava fe nai ke taulava o liriu e mindseti. Me he dependency. Kataulava langa, kataulava ngau. He ko sio ko mo ki hau e te ton ke tautou tala no e isi e kone. Te ton ke tautou o hake. A transformation e whai Singapore, transformation e whai Koreani, transformation e whai e Siaina. Ke hako ai a tautolu kone whangi whunua langa hake. Ko tala noa ko ki vai te matata no mo tahi de ko ne o wako civil engineer. Okay. Ko sio ko ko context. Ko principle ya ko yo tatau. Ka ko atakai ko ken hanga create imaginations. Mo context ko ken hanga mold e te whakaukau mo te imagination ke. So ko tala noa ko tai ne ta noa ia he langa ai ta nolo ko langa motu ko langa ai ngai fu halfa kava he lau kilomita ayo he sio ko ki ai o ko pe mo ki tam sio ko civil engineer ako be efis ke tala noa pe he tere he tanu hala mo
Whanki, aia ko sio pehen. Ka pau he kai ke lava ke tau expand pe liliu a mindset. A horizons of our imaginations. Our knowledge become irrelevant. Me tau ago he kai hana fu mahu inga on. Ka rewa te lava o waifu ke lau upehe. Your eyes cannot see what your mind cannot contemplate. Aya he kai ke lava ho, he kai ke lava sio ki ha mea wai ke au sia ia ho whakaukau. Ka sio ke tau tala noa koen ke. Wai ki hala whakawakawa i eua, wai ki hala whakawakawa i waipua, wai ki hala whakawakawa i... Ko e anga hano whunga hano langa, fu very primitive au bitoi. E hanga kok sio koko e kai ko ke whalahi whiunga ai horizon o imaginations. He ataka i o whaia ako. Au toton ke kamata ke tau. Oku mahal na whakapuku-puku hange tau pehe ko tau wako holo pehe Pasifiki. Hange whakapuku-puku peia o tau sio whakamotusi i beki he mea la. Hange ko lau, kai ke he au pito ko ngo i kone e ku witness ko ni Singapore ko China ko Korean. Ko te tafoki po sio ki ha mea intelligence. O hau penia basi ke he powerful mohen o aspe ai ko intelligence instruction, intelligence toilet instruction. Mea whanki minute element ko ke te whakaukau ke te imagine hono interpret automations i he umea ko ya o whai e whanuan. Ko te hiro halpe tahi ki he mea katoa pe is online, intelligence. Ai ko mea ko lava sio tem hoko solo. E ngau i he whanua. Tu unga koni ko kuiai ko ai ngahi mea koni ko o ke tala noa ki ai. Ko ti ko kapa e lava nga un ko toi foken hange ko mea ke tala mai ke lava li liwe mindset ke tau hiki ke alu o te ki whalahi ange u mea ko tau hiki o tau mua ngā aue ki ai mo ngā aue ki ai. Ka koe wheo i fokia taha pe te tau lava wheo o independent. Ke tau Whaingofua beso. Oia. Ka pau nake whatonga talo e tahu mo e ta kalanga ka kai ke maa matawai. Ka pau kai ke maa matawai ko toku la noa. Uhinga au ke whaunga wharearea. He ko kau fuki nia mea solo ai ko pehe. Ka pau ko whaamu e ne awhio. Pea mo oni e ne ui mai ke pule i le whanua. Whai e hanga au ke ne kau nopere. He ka pau he ikai ke liliu e mindset o mai ke talanga e te lao mo whakatutu e whanua. He pepe te liliu ha mea ia. O kou tui au, kou tānoa koni e solo kou tānoa ko koe. E ku pehe koe. Intelligence. Ai mahu inga koe o e ako he whare. We need our best mind in the house. Koe ke it's no longer relevant ke hauha, ke pehe. Hai hunga o kei whare area ko ngā koe hou e ke au o mea. Kei ke tonu ea. That is not right. He kono o hinga he ke mana tu hanga o tā noa. Te ke whakalere pe o whakatangata pe ko maa usia. Ka pau koe ke lahi whalahi o te sio ki hanga. Hono whakalere whonua. Ai ke au o mai he ene awhio nai ai hala whanonga ke tau whauai. Pau ne o se hanga pēia tala mai mea gogo o kumahu inga i ai. Aki ene pehe gogoi, koe foi
mana tu ko ki foi time no way ke wat foi ata ko ni tango nei hu mai a paremia he foi mahina val ko ni nei kai fu to a u hasio ia nei o mai ai pe mo ka no pere neongo ko me e na kana o mai ai pe mo ka no pere sio time no nei kai te a u hasio ia ka ko intervene na fio que ne finga que tau whakatontonua, que tau unu pe mo whakatonton. Ko ne hango to e kau no pere, ke o e kau he kapneti. I sei milestone ia. Ko ne hango tali fo i lao, ke o e toi hu whikai a mai hataha. Katoa ke fufare katoa. Aha o moa wha mawanga o kai ke ngofua ke hu. Regardless pe ko no pere. E ko kamata ia ke tau unu. Hono mold e tau koni sutone, tau mechanisms, mo tau ngai framework, ngai safeguard ke tau unu. Ko taha no maari na fai mai he kau, he kau sia ina heni, he kau top official. Ai mahu inga ia goa sia ina, ke he nau whiri whare area ke ua hu mai kora puki lato. Kau nofo whakatumutumu, hae uhinga na tau ke hau ai pehe, na tau le na tau tratare ta do lo tu pa tau la e tau atai na ta val fitnima ka tau ke ha o pe mindset motu apa okay le tem na men bari so ile ospego go mau ki farewell tina go ta me ka official go foki go loki go me go na fenga ke te ki kumilolo ta ke foi frare go he uhinga ka we na pehe ke anti korapu mena no fo ata mai siki face la fu kume prega o tua aya ki awe ko anti korapu ko ia ko me aya ko uhinga he ko sho ko faria ta ko ngahi mea veve ko mo ui me akai ke kai vala mo me lere ke me o atia mau ka pa ai ko si o ko ki Singapore ko si aina mana tono age na to fato nea e foi a kona ki to tapu fo ai ko winga pe hatu kapal de tau ensure of anti corrupt tau put a mechanism he fili ke o fai hono bribery mono o kakai ka mai o fa matala ai mea o tolonga mea ku pe nga we ke pure i le fonua o tu ya we te taula pe to li we mindset he ko tu i pe hen o tau hila ka to pe ki o lunga ko ha mea hoko ai ko me pe te tawanga o fai ai ka pau e maa ka pau e sai o lunga e sai pe ka nga we ai go fa faria ka pau te mo fa ho e ki fareni e fa ho e ke ka to ke ta e fa ho e ke ka CEO e fa ho e ke ka fa ya ko e fa ho e ke ka polisi fa ho e ke ka sela fa ho e ke ka custom pe fe le va ka kai ko winga ko na fai pe he ko nga ko na si o mai ko ka fa area to ma ka ku pureanga o na fa ho e ki ai ka pau ke liri o mindset to ke fai e fai to ko amanaki ke he kau whafufonga no pere fo o he foi transition ko ni ko anga e ko manaki ke hau o se mindset e ri taula ake whainga ata mai kovi ko ya me he te pire ko ya na o mai whangi young minds to ko amanaki ke fili mai he kakai la young minds ko hala fononga ko ke tau alu ke anti corrupt hala fononga ko ke tau alu ke more intelligence ke intellect dimension ni o matunga bea kamata ya me foi paces pero foi makaturiki pero foi foundations o ya kolere neongo ko ya kolere o ku ia pe ai ka mo corrupt
ka ki au o ku hai a sanse seangi ke pule i le rei he ako le rei he pule e ai ke pule i le rei e whakahou ko anga e ku whakakau neongo ko isa ko pehe ko whakau o ha ngari fo ou solo na ta hu mai pe tau na ke ta sio tau ke u mea kon foko e malava fai ka malava fai Imagino pito ai fatala no ko ke fai ka go pehe ko ki te ngatai mi ko ni ke u hanga mo atu mo fangi fehu ko ni ko la kula ko mai ni ba atu ki fe tol ke fa o sia ki me ta programa imagino ai fa ka ko ke mai o ku Pakai fa ke ngata hinge ko tala no ko ke tu unga kuia ka no pere ko waka hi fo he ngo ku o me tonga ko e ta ka no pere ko e to ho no hingoa ka ko ke ulo e po ha ma tu nga ka ko se pe ki ai ta fa aki mahala ko nga be no discipline he tu i ka no pere i ta fa aki ko ya ku ka ke tu ku ma no ka ka to ka ma no pe ko si fai ai whakataha ia e office balance pe mo kolo ko e no pele ko ia ke sia ke ta whaaki ko ia ka ko tui mahalo ku hange ko e whamatala ke whai o ngā tau laka pe ki mua i he ngahi mea ko ni ko ta whaake ni o ku ko loto ke e ke atu he o ku i he whehu i he kakai he taimi ko tuampe ko tau i ko trucks ko o ku mao pe trucks ia pe aku whai pe whatongia ia e potu ngā we mo ta whaako na kume trucks pe o kuai taime ku na tausi o holo trucks so si ko ha me ko ase market o ku ma o pe a puka ma ko konga ni ko o no fo ka kai me he taimi pe a ko na tau wai me tau riri o a mai ke a honi o fanga ta ai ke ma o hata ha tau i ko ha ulu effect tu ke he te kapau ko fangi o os fai he tau tupu e koe no puke ki tori ku na os ulu i feke pena tol ka ke hevi ta tol ko ulu i feke e ka fu tamai a ku minista pe ko ta ko os fai be tau tupu e ku na os poto na tole pe tu taki faka electronic mo me ku na os la pena tolo fai e lava pe nga a ke fangi tau tupu ka tau ke faka kau tau tolo ko ulu i feke ia ka fu sempioni community ora va pe ke ma o sempioni pa tau toki ko ulu ke ko fehu ia ko fehu i mau pe ko ha fa ngata ai ke mau pe ko os mau pe ka ko tau ila ta tol ko to ko ni i mau ko ulu i feke na dol i hono fogarea ko kakai ko ia kau ia me nei o hake he ngahi he whatahanga koe ni neongo katoa e tau tānoa ke he security ka koe dimension malohi mo mahu inga taha ke whakapapau i ai corruption corruption e ngahi institution he ku tatau i pepe koe hae mi sini whakaono poni ke o mai o tuu i he airport ngahi kuri whakatotolo o poto taha mamani ka pau e corrupt ka o officiolo ka ia no anga neta ta tau be mo fe tu ka ia me pehe ha investment pehe ko fatu tama ki ka pati ke fatonga me ko na kole na fata no ki sei na ki na toko ni mai va ko ni trucks ko fatonga me ko ni na puke container ko tama ko Paula Naitok na ngau e custom kai foi puke to tape puke trucks e pange pure foi puke to tape ko na i ai me a ko ia puke ka to ka pati ha fatonga ta peten na usei fo na ta fine moto na ta tau te mati na popula ke mati ku to tape o ke pehe u hinga lele ke puna e mai pe trucks ke to taha
Koe pe koe ngalele. Pe koe tau tono no, pe koe tau whewale loi, pe koe tau korap. So ke mea koni kau whatanoa ke mea koni honololoto. Nā ku race ai container na e more I wafu. Paha ke pe I whare alea na utala kuloia. Ko poini e solo. Hanga fe ko mautolu e kautaki. Ke tau tifeni. Ke tau tifeni ai evil world. Ko mono hake lao I he money laundry. Ko whare area pena nau tifeni o ko lao kovien. O ku ke pehe e solo ko atakai tene o mai ai mea goni ui mai gai ne afio ke pule de refonua. He kono mamafa mea goni he koho eke kone mea goni na. Ko uhinga ia na whakatala noa I hen. Ka iaha nau tokoni. Ke foi global public security goni. O kou fie mau. He os mahino e matawaiwai he Pasifiki. Solo koe wike ko osi. Hanga he pare miao T-Salt. Na ia nau unit. Na nau top photo beta wosi. Na ui koe counter narcotic bureau. Foi special unit na wahe ke nau tokanga ai drugs. Puke he kau polisi e toko ua. He foi timi koe ni. Koe mau mo drugs. Koe whakau e mea koe ia. So ko tau mata vai ko tau o vulnerability ia. Ayo hangarewa he pare mea tutune pe pare mea tiso we foi unit ko na. Whakawhaki nau tolke. Ka koe kau polis pe na nau hanga toko. O henpiki mai fotu e foi institution. O pehepe mai tau kau timi trucks ko koe tonga. Koe kau polis pe. O ku whawhatongia iaki. Aia ko whehui o ke whehui a rewa ai credibility o I ngawe o I waa kuia. Aia ki au hei kai ke tau hanga whakaangai. Hange pe ko whakatara noa koe ki mua. Koe Fed Economic Powerhouse. He whakotutu a mamani. Koe foi network ai koe ni. Malohi whakapanga jato. Kapate mousio ke ngahi wahenga utau hanga wha. Wahenga iaki. Ai ngahi waa koe ni e Pasifiki. Sio ki fisi. Toki whamo ua ia te foi toko hiwa, foi toko fia. He foi pas te taha o nau puke mai a toko hiwa. Koe, foi taha pe. Kau whakafoki mai ke container. O se o mai he police commissioner report ki a te au. Whekau aku mai container na hanga race e press conference. Io, koe container ko nau mau. Pe au whaka ilo e India. E toko taha pe. Ia au kai ke uwhie maare au ki ai. E uhinga pe ko ia. Hei kai ke arat, an ko tā noa, kai ke arat pe hataha to o container. O lue me mo nau, a mi pake alo mo whakafoki mai pake whairo tako tā ko ia. Ke to o container, o ku lahi ngahi agency o nau whikau kau ati. Ai ko whihui le wa, koe wheware loi en, pe koe corrupt. Pe koe tono no. Ai koe whihui e tolu ko ia. Whemau e ke lava tāri. Ai whemau leo ke tauhanga puti hanga hi mechanism. Ke ua tukuange pe, ai malu, mai hao e whanua, ki he mesi o ki unity. Toton ke ai moha, ki au ea, iai mechanism, ke ne hanga ea o oversight, ai fo unity koe. Pe hanga he te unity koe, oversight te unity koe. He kono inga he koe ke tau mai tau tauria a iwi whakapaanga. Kene counter. Ai ko ngahi mea kou ke whakatala noa mea i. Te tau whe ao pe moia. O kou noti kātoa pe u mea koe ni. O kai ke o si mahino. Matui na tau reform me tau e u polkau e business. Ai business e pureanga.
os mahino pe ngahi lere ia ko as mai mahino mo ngahi mo puspe ke o fai he ka ngawe os mahino lere pe e au ko mente te ave au ke kakai ko os ko no whakafok mai au kakai I novema o tai me te fai tu ni ke ka tamwe e mahu ingange ai whakaluku fua e whanua ranga iksi e whakaukau ko mea go very peaceful ai he tō mai ko ki he ni mahino willing a se ai nei ke tokoni whaka training whakapanga e foi dimension ngone digital space ko ki au o ko amana ki au ke alu moia ke kakai ke ne reform aki ai mea go uhinga I ho fe hui mai ko ia e solo te tate mea ko ni he ikai ke tau mohe pe amana ke tau ahake ko solo vai mea we must do something about it ko mea ko ke ai ke pehe misi tau amana ki pe pehe tau amana kai ke lava ka wange ko kulau o ko amana ki au ko hange ko kulau fo ke sol na pe ko amana ki anga ko position e na fio e ne ui ke fonua ke pure ilere pa ko skamata ni ngawe ana e ne ka ho eki pe ki au ko hala fononga fish moa o de tonu to e ni aki he kakai ke na ui mo kakai ke pure ilere fonua os mahino ui mai me hau fe mau e kakai ke na ui ke na o mai e kau fofonga o na mahu inga ia ke pure telefono te sol ko mea go ta niti kuriti ta know how implementations o mea go te ta hulhula pe ta ki kasa o ta fononga e fu fa poli go ni o ta amana le o ne ke waka ke nga e fa kau so He ko nga fuki tau sia tu ki ai malo ma pe foi tokota e o buke me ko buke me foi ta ka no po holo pe nga foi ya ka ia me o fe o fu fai nga ta abi ta se to lo loto abi to nga we ka sai be ko hanga lau ko na ke o mai ko na ku te tau lu e pe me nga me ko ni ai be tai mi te tau lava ta ki ka to ai o corruption ka tu ko meta solo na kulave ki ai mo ko ui mai anti-corruption commissioner a unit for all gone ka ki hana ka fa to tolo ya na to ko o mai no kore ke o te ka fa to tolo ka polisi ke na fa to tolo aki ai foi que se fitu no o kuloto ko foi que se fitu no ga he ka higher official mo ka te u firi fare area go o kuloto ke kiria me go ki mo fai firi novema ese ko palpare mare ko ai he si o kai te ke mo palpare bon fe kuki mo fisi to o mai pe ka polisi ave foto ke ai va a trucks ko na tol pe ma wa ko foi complication ko ni ya ka pa ke tau navigate jak hakasa o hinga le ya nga tau fononga e ke lava da to sot ka ko confident ya solo he osiko ni ne foi ta go ni mo ya nga e finga wa pa mo ambassador sia ina pa mo ka minister ko en he public security o ko very peaceful au pito he ku mama ixio age ki tau issue o lava o anticipate o comprehend me go lava ai go kai hanga I loi pat ki foi yomo peia ko ma he ta programa ko ni ko ngo I fie mari he foi manga fa go ko ke nga ko hange ka te ko to ko ngo ente to lava o foki o mohe fie mari o kai ke ho o ata mai talo ko hu o kabineti mo ko ha ape o pe ke ha ko to ko ngo en ko very peaceful very restless o ata mai mo loto Kaya o puri pe foki o tau amui ka tau te kape
ko hei lo ai mai ko ka ngai lo po ha me ko lau mari de re ne yo e pongi ni ko ki fai fai ni ko mai to da ko ni ko Maria ke ke tu mo ke ko ha ni lau ke mau tu ba kai ba uni hala ba kapuna oia o ko tu va kai solo me fe tau la ki po maman o kai tai ne o ko tu va kai difícil ka ke la kai ke ka me monia kau ka to pe me ko ya he u me ka ke ko no moni e solo ko anga e tau whaka amo kau ka ke puna e a me he ko pare ma ko he fononga anga waka puna o kai e maulava mammo he no whaka kau i solo vai me ko ni o amana ke o ku amanaki ke fai he lulutai e no me he paanga kon o ku nai wahe kon he mea ke whakataua ke wakapuna kon na ko ai e jetemi ke fai mo tau u whakalere ia e tau tolu ai ko na ku whakataha pa mo ATP he ki mo pau tok hau pa na ku pa ko ai ke o whakamatala i le position e pure anga he ikai o kai ke vai Apollo ke tau peni i holo o mai ki waka koe mai ki foi misi ni koe ka pau o kunau genuine ke whakapapau ngai sektor ai tua risi mi ngai mea be oku staple ke na hanga toko nia mai ke fai mo whakatau ngai firiti fai mo whakatau ngai firiti e ko sio ke lere ki wakapuna ko tuini ota mau ai sapa lere tuini ota hange ha chakol ha ki kau taha teksi ai ko whakakau rewa alu ki ai fai tutune ai poate pa mga toko ne development partner fai mo ai ha fufo i whakanga taha whakapapau ko ai firiti ai kau engineer ai kau pilot ai kulu he ko me na malawa hoko na muhanga fatonga puke ai kulu ya ko me nusila kaya spea kulu tau e waka kai whakapuna mai tama me nusila kono inga whaka ko nusila pea nai whakangofua ke nau operate whakapuna ai ka pareo te tauhanga o whakatau ke mau e tau fleet recruit pe mo e tau kau cruise ke ia foi spea mai alalo he mea ko toa pe ka hange fo ko tau tano solo ko tau tano te multi-million dollars ka pau nei te ke o si hanga he pureanga ko o fa no million na ke foi kau taha ko ni pe tau wa mai ko ia o zero value wange fa no million na ia ke mau feinga ke whakaakea ke lava o whakafoki mai pe ko fihi afo ko panga ko retirement fund ka nga fapureanga ai ko mau feinga holo ko ini e ko no moni ko o mau reach out ke ngai ka consultant me ATP me TFT ke na toko ni mai he ko no moni e lava o solo vai palprema ko na launga mai ko na mea ka pau e tukuange ai kau taha ke whakalere he private sector ka kone osi ai be tau ki whanau miliona ne nui ki loto he kau taha koe ni aia ko hei ilo mahalo peoku mau tu emotional he whakaukau ai more ka koe u mga whabe pau ke tau fowai koe mea moni foki ai disruption ko nei fe fulau aki ka ko me kon ko wako me ngai fonua ko ni e na lava ko
kataki ai ngai whaingata. Ka naulanga ko uke kahau. Ka pai te tau whenga be ke whakaore ore i be e tau whanki whie mau e aho ni. Whetuk mai pe mea koe ki whaimo ai. Mga ka lava. Te tau be o se tau ni manoa me hen tau ke be. Ka to ton ko me go whie ai solo si o ko i heni. We need leadership of naulava make decisions. Pena whai laulau. Koe mea koe ke ngau ke whakahau e ki. Ka kia au kau e mea koe o ko appreciate e au ia ai intervention ene afia. With no doubt. Ki mua koe mau fotu koe kabineti. Na wanga whakamanatu e kau minista koe taimini. Koe ko haola nia e mau ngā ue. Au whakamalo na intervene ke whakangata tuai pure kovi koe na tau whet kuki mai moia. Hono ngau e tae o mai ki whare alea u mea goni ke. Ke unga ki tau whanonga moia. He ka pau nai o mai wakapuna ke tala noa. Mana mi o mai ngai whakaukau. Ka pau nai o mai ngahi mea koe ke tala noa. Mana o mai ngai whakaukau. Kei koe... Ko si ko ki biveni ke fa ausige. Ko si fo na ana fo ke se ko ia pote pure ai panke pure ai tonga reserve ke ana fo ke panga e wo po ni valu miliona ke inasia ai pure anga tonga i he tupu panga tolu po ni nima na profit ko na ma o he i ta fa panga ko ni wafu ni ma wo po ni valu miliona ko di o se lava ta wakapuna. Ko ko ta me pe ko kuwa ko wakapuna ku fere ko ai ko hawa na ko ka ku ge ma ate ki me ko se ka wi ba hola u me ko pre nga. Ka ke fa os pe ai viven ma de me ko loto ke ba ka ta ki hoka de ka. Ko ia. Ko me ta tau before na o se o hake tau ko si man tu na e na ki foi wahe na to na ta ni ma fe to kua ko na ponas. Ka nai toki fuaki pe fisini nai fuaki fiset te auto fa miliona mane tu ina ta os programa me ko ni ko u mechanism fa pankepe ko ne kakato wi kades pe ko hai ku ai nai kamata me tau ko si me tau tol gon ko wa fe wa tol wa fe wa fa wa fe wa ni ai ko u me ko ya fe to ka ki pe ya ka ka pe ya ya ha fa na ka moni ho fa ya he ilo ko si o ko ke vakapuna we need to stay out mon to falere ai vakapuna me government perspective fe ma uia ke pass on ia ki ha private sector patu ko IPC por anga currently por anga na ngahi initiative ke establish ai frito ton ke falere ke ai tau domestic demand ai o fai tu nia e mahu inga ai fili ko ni ene o mai he ko me fo tau se ko stability ange ku nana e pureanga tai mini ke nau fai foi tu go nga ko te we fili na mafuri fai nga me be mahu inga ke sio ka kai ke te we fili ko ni e nau fa foki mai stability ke pureanga kai lava fa hoko nga reform gon o ku identify mai he o foi process nga o ko sleri mai e pureang he tai mini Ko ti mahalo ko te ta ki fe unga i he ahon ka ke mau malo lo ko to ki hoko te wika hau ha o ki fikitong ta ku fa malo la he te lava ko e ta programa ni o fatiga de ko ba mo nga we fa hoko ka to ti he wika hau ko e sol o ko puna dai fias tau ki o kalani a bongbong
e fiaso to alo e bigi to fia pe ki to mai gon ki sei na foi ho pe ta mi sei na ki korea ki ha oi po sio ki ku ko ne se me sta fa si i korean ai po sio mai ke pe ko fia bi te ne vai mai anga ne ausia mo ne mahen he fo ngai fo wan pe mono ngai teknologia ya ko kai fa malo ati pe ma fa ngamari kau la kai leva ki he ke mau takai ange ai kolon ki mo ku i mo ko foka tai fi kau ofatsol malo okay malo apito fa malo ate gang I he lava koia ke mo kau mai tau polo kala ma koia ani pe mo minister policy minister ke ngai business apuanga fa malo ate ke mo tol ko da be mo o me ngai fehu mo mana tu be foke ko ma fe be o pe fi lava tau polo kala ma o ave petol ko inga ko taimi o ku tuku ke ai ke minister ke fa matala ai ngahi isiu mangahi mea ko yung mahuinga ke whahatau ilo ki ai. Ka kimo ke tau matuku I ahoni ko loto pe ke whamalo atu ki he tau kau sponsor. Ki he South Pacific Loans o ku ke whamalo I Stalictubo. Kau ngau ko South Pacific Loans I hono o ke sponsor ko ia mo ke whapaanga tau kau tahangongo. O noa walu ngea, walu hiwa walu. Ko pau ke firma o ke Mpema hatokon whapaanga ko tau finance fika ulaki na South Pacific Loans fika woa o Cavendish Drive I loto Manukau. Ko ongongo le rei whageni te whamanatu atu be he tau wharekosi ko ia I loto nuku alofa wa ko ia Francis Dicats I loto nuku alofa hanga ke tau moe pea building amanaki ko ia ke whahoko tau 1 year anniversary celebration he wike tahaka kato. Aha wahiwa ko monite ia aha wha koe o kato pako aha tonaki. Aia ko anga peheni o ku ke lava mai pe o lele pe ho funga kosi anga maheni me hafua umea ko ia. Koe mea ofa koe ko teu. Francis Dicats ma ai kau customer. Koe no wha malo ia pe ia tau tahako ni ke ting motolo kau customer. Ko mo tauhi mai tau whare kosi o ke mo ui. Pia tupule kina ia ngā weo au mai ki he tauni. Ai ko no wha malo ia ki mau tolu baka no uhinga no ai ki kamata he aha monite. Toki oski aha toko naki. Ko ngā ke whainga maari e lelei. O naki whawawave mai. Habe aha I he u aha ko ni follow in o ke atai. O ke awhi mai o whakahoko hokos ulu. Ko mea ofa ko o ku o Mateu ai Francis Dicats ko I Nusilani. Wa a ko I Orewa. Nā mateu ke wha ke mea o whako ni ma ke mōtolu koe kapapulu osi o ateu ta kapapulu tuku at kena. Koe kapapulu wha ke maau koe hina pop wax not pop wax blue wax taha pia moe kapainu kapa Fanta kapa Sprite koe hau kapainu LNP koe Coke habe mea ko ke inu ai I ngahi kapainu pehe o ku fia Francis Dicats ke whaki atuia I hatape. Pako ki te whakalaulau ia. Ke whakalaulau pako ki leka koe, pako ki pepe, pako tamasila, pako tangata eiki koe. Taha kotoa pe te ke kosi ulu I he wike koe ni o atu ho kapapulpame o blue wax pe mo kapaino ke whoki moe. Paka pao ku mo toko hongo fulu I apina o ku mo hau katoa kosi ulu he aho koe ia. Koe kapapulu pe hongo fulu. O koe ke pe ia ke kapulu pe taha ke family. Kapapulu taha ki he toko taha kosi ulu kotoa pe. O tatau ai pe pako hai koe. Koe taha ia o mea ofa pa mo ki back whare kosi ki he community I o mo ke ia whea koe ia. Pa mo whamalo ati ka tiki mo tolu mo ke ia whea. Ngā aue ki ta whare kosi ki ni he ki mo tolu mo sendi mai ngā video. O talamai koe ni mo ngā upe mo whanau ke whare kosi. Ngau ke family mo whahoko ngā ngāwe o whako ni ki mo haupe ke whare kosi kau mui ko ia bea me muri pe kamata I he tau prokalama ko ni ka hoko kokore atu ka paute ke alo kosi whare kosi pa ke hanga mo ki whai tā I koe pe ko hoki leka pe ko hai kosi whai tā I he loto he loto whare loto ko kosi ke whai tā I mai ai
ko inga pa ke hanga seni mai ko inga ku mahu inga ki hanga o pausi atu pe mo fa malo atu ka tiki mo to ba tau ilo ko to fiha nge au ia tiki mo tolu o ku mo mui mui tau ngai polonga ma ku mo ngā ue a ki tau whare ko zi ko inga he to koni lahi eni ki hona hoko hoko atu ko ia tau ngai polonga ma tau to fito ke tau proklama ko ia pat whanua fo ko ia ngongo ia ki tau whare ko zi ko tau whare wala o si tu uta atu mo tau uta fo o ko ia te ke lava mau ia i he maha lai taha ngai wala ia staila ko atu ai ke te ke te loko fu mau i ko hawhi tu laki ala tu mau behe tau whare wala i he page fashion store ta wha ki pe whare ko sko wau tu ki he a whi atu ke whare wala pa ke a whi atu ai pe tu a wai papa kiu ai o kai hao papa kiu tu ai si o ko mea tolu te ke lava mau a mea wha te ke lava mau ho hifo ko he mawhi buildingi a whi atu he whare ko si ko tau ko ula ki ia o sura a whi atu i lota wai whare sai nai wai nau o ka hoa koula me mea ko ia whakatau hoa ka hoa koula ai ki ke waimatamata lele a whea te page whesini o kua be me o ka hoa me o was me wala me mea ki he ai pake huko ki tu a kua e papaki ai sio ma o papaki ai pake toki alea ko mo api ai a koe tunga ia koe e tau tunga koe a pea kai ki ngata ai koe maka koe ia a tesi i he kautaha koe ia ai Akabe Royalty Headstone i mana koa o pito ho tau kainga tonga, kainga haa moa pe kulahi a pito, e ngai maka ko hanga e desi o tō ku mou ofa ki ai, e aku whamalo i ai desi ai ngai tokoni ko toa pe ku mo whai ke te hina koe ni, he ngāwe kune whai i Brisbane. I Australia ka ki ngata pehe maka, ka koe ngahi live stream tā whalani me hāfua ngai mea kune whai ai, pika telefoni e nau ase screen, te ke lawa pe whetu taki ai pe malo se mo tokoni, ko whai atu ki he te hina koe ni i he whakapai aku ne whai i Brisbane. Koe ngata e tau polokalama ke aho ni, pia mo e whamalo atu ka ting mo tolu, o whange ki mo mao. A weekend lelei, tau toki foki mai, i wike kahau, mandu i koe wike kahau, e whahoko ai, ai polokalama mamahe pia mo e Tom Whapaia. Ai ako Tom Whapaia, ku ma whahoko e polokalama koe ni e whawhi pure lulu, taimi hoko ai o noa nusila ni, e whai whatala noa ke deia ke ne wakai ke ngai palapare ma wha economic hoko i wawa o pe matonga pe pehe foki ke ngai tamu e ngaue ku ne loto ke humo i ki whare area hoko koe whafafonga o wawa tahanima i he purelulu i kau pe matom whapae ka mo mea tau toki whilongo aki.